Ladies, ithando zami, ipipi akulona elichamisanayo. Uyabona nje, sinakho ukuthi sihlale phansi amadoda siwadakele. Sihlale phansi si-expect-e into ekumele ngabe siya-expect emadodeni. Sithi hhayi, mayingenza ipipi lakhe alifiki la kumele lifike khona. Akangichamisi. Akusiyo indoda ekuchamisayo. Uwena okwazi uku-alawa, okumele ukuthi u-alawe indoda uyivumele ukuthi mayichamise. Nakho kuyi ngisho futhi namhlanje ngisazosho. Uyabo le product yami engiyidayisayo abafazi yokuklina ingaphansi, uklina iphunga ngaphansi, amanzi angcolile u-detox nje yonke indawo ngaphansi. Le tiye eliphuzwayo aliphumi nepipi. Ngoba angithi nitshela ukuthi ipipi yilo elenza ukuthi kumele ukuthi uchame. Cha, bakithi ne-product yami ayiphumi futhi nalo ipipi. Uyayibona leyo nto? Nibodala. Ake sichazelane ukuthi ukuchama nokuthi uchame kumele kwenzakaleni noma kumele ukuthi wenzeni. Ntombo, kumele ngathi nje ungathi mangabe usuqala usiya kumuntu wakho ube umuntu ongekafike alethe inkinga embedeni. Ungathi mangabe umuntu wakho uyakwenza ucabanga ukuthi uboleka imali yokugibela, uboleke yokuza, kwayikona nje kumele ungayiboleke yokuza. Uwazi kahle ukuthi ngenzeka ungayitholi eyokubuyela. Kuthiwa umfana mayifuna uyakwenza. Uyabona into leyo? Fanele ukuthi mawukuthi uyela kumfana, kube ukuthi uyela kumfana ngoba uya-afford. Hayi ukuthi uzohamba uyodala izikweletu. Ngepipi nje. Ngepipi. Uzokwenza izikweletu at this age. Hayibo ama-2K phela. Eswa expect ukuthi hlapha sangenza leyo nto. Nawo siyawakhuza. Sithi indlela ibuzwa kwabaphambili sesiyiphambili. Uyabo? Ngesibuyeleni ekuchameni. Masifika lapha embedeni, qala nje ungena embedeni. Ushiya phansi inkinga zokuthi uboleka imali yokugibela. Ushiya phansi izikweletu zakho umuntu wesifazane. Ushiya phansi ukuthi le ndoda isiyake yakuchithela wayixolela. Ngithi uyixolile uhleli nayo. So ke kumele ukuthi ufake umfutho wakho wenjabulo. Mawufika lapha embedeni uyakhohlwa ukuthi wena nama stretch marks. Uyakhohlwa wena lapha embedeni ukuthi isisu sakho sikhulu kakhulu. Uyakhohlwa ukuthi mawulele usubheke phezulu ngathi ibhasi imile. Umkhaba uyayikhohlwa yonke leyo nto. Ukushele kubona. Ufika lapha nento engiyibiza ngani nize nibize mina ngonkomfonkomfo confidence. Ufika laphana akucinywe nogesi. Kumele ukuthi mawunekiwi uyisakaza ibuke. I understand futhi ukuthi ikhona and njengoba ethe uyakuthanda noma ngabe kuthi ufuna ukudla aka understand ukuthi uzokudla nekiwi yakho and ikiwi ikhona and ufika lapha ngeconfidence yokuthi uyayisakaza mfazi ugesi ukhanya. That's confidence. Mase sesenzana ke umkhuba. Thanga zama ke nizama ukuthi futhi ulale nomuntu omthandayo. Uyabona nto le mawuxola umxolele umuntu wakhe sekugilile. Xola nje ufuli. Hayi ukuthi uxole okay vele phela uxola ufuli siyaxola nje ufuli kodwa ke uthando liyehle entodeni. Kodwa masufika embedeni shiya lezo inkinga ngaphandle ko. Hayi ngaphandle kwekamera, ngaphandle nje kombhede. Nithi niyangena nje embedeni. Uthi namhlanje ngiyadliwa and ngizochama indoda yami ngizoyi-enjoy. You are allowing yourself to enjoy him, to enjoy into enizoyenza embedeni ukuze wena uzochama. Manifika ke lapha embedeni seyiniyenzana nawe bila ungabuka ukuthi uyakubuka, ungamlalela ukuthi ukhala kanjani, ungamlalela ukuthi uthi baby hey lezi yamnandi lenqoza yazi yamnandi inkomo yakho baby awuyithathi happy ngizokulobola. Enjoy yonke leyo nto. That's why ngihlale ngithi kwi relationship kumshado kubantu abathandanayo kubantu abalalanayo kubalulekile ukuthi nixoxe ngezombhede, hayi ukuthi nikhulume ngokuthi anijabuli embedeni ngoba senixabana senithukana. Uyabona into leyo? Leyo nto kubalekile ukuthi ngoba phela mase nifika embedeni uyazi omunye ukuthi uba uthanda ini, omunye uthanda ini omunye. Uyabona into leyo? And nikusho kahle nibuke i-TV ni relaxele ukuthi awu baby yazi mina and ngifuna ukutshela lokho ukulungisa kwi relationship nokulungisa indaba yocansi ifuna uqale ngokukhuluma izinto ezipositive ezenziwa upartner wakho embedeni noma kwi relationship. Everyday ku-emphasize u-encourage umuntu wakho khane ezokwenza lezi zinto ezinhle. Ayikho into emnandi njengokunconywa. Ayikho into emnandi njenge-positivity. So let's say umuntu wakho nje mayikwenza kuba dry mhlawumbe uvela lifake usa-dry.
So but mengabe romance amnandi kungukuthi wena uthatha isikhathi ukuthi uze ube lapha ngaphansi manzi. So uzomtshela ukuthi awe my baby uyabona bengabe umqala usuphefumula yo vele ngifeel good yabo engivele kufile kube mnandi thana sami kube mnandi khona masusu ukamfula ibele yo umuntu angivele ukuthi angihlanye yabo bese ethi baby ngempela uya enjoy bese uyasho ukuthi hey baby masulufaka ngathi nje ngathi kunginikeza isikhathi yabo ngoba vele lingene ngizwe ngathi kusa dry yabo i-approach kuphathina is very important mawutshela indoda ngawe nento oyikujabulisayo nento engenza kube nepossibility yokuchamisa. Ngeke sihlale ngamadoda sicabanga ukuthi ena sizovuka ekseni uyithi hayi akachamisani siyabona nibathuka la ka-TV xa ivele ubungangichamisi vele bekunento kanjena vele kwashaca umavuthe emalangabi kuzosizani lokho. Like for a person who's intelligent, like for a person omdala ne-ID kusizana umuntu usumgadla sothi ubekwenza ukuthi kodwa kade ukuhlalela angithi uhleli kuyimanje akachamisi kodwa uhleli. So what is the use ukuthi umtshele sohlukana naye ukuthi ubungachami ngabe kufanele umtshele manje. But manner of approach is very important mani kwi-relationship ngoba you're not trying to crush i-ego yalo muntu noma umehlisa isithunzi but you are trying to fix. And ima ngabe uzoyisho kahle naye uzoyithatha kahle. Thina abantu besifazane sijwayele kuya ake sibuyeleke intombo. Enye into asingabadakelwa kaze abafana sithi ena sifuna ukuthi basichamisa ube wena ungakwazi ukuyichamisa. Uyakwazi yini wena ntombo ukuyichamisa? Suke wayichamisa yini wena ngoba iningi lenu niyasaba kuyi-DJ. Iningi lenu anifuna ukuthi tsiki anizwani naleyo nto. Mina nganifundisa ngisho i-pillowcase la ngathi uthatha naliphi nali elamile lelincane leli pink futhi ngisho ngashintsha i-bedding lelaphila uhlala ulithola nala uthi ngikuthathele ntombo nali nje. Uyabona ngivele ngilifoqoze kanjena ngilithi ngishiye le khona leli bese ngihlala phe ngaleli khona bese ngiyashikisha phe kwekhona uzozwa ugqoka iphenti ke kodwa uzozwa mangabe usuke usushikisha la ukuthi kuba mnandi kanjani vala isicapha nje ingane zingekho ushikishe uzozwa inesikhathi. Uyabona once wayenza lento uwedwa wa DJ uwedwa sithanda sami uzobona uzothi noma naye sengaphezulu uzoyizwa lento ehlala uyizwa ukuthi nakho avela kushiya eduze bese uvela uthola ukuthi yena seqedile nisuyekile kanti mangabe uyizwa nawe uzokwazi ukuthi umbambe yabona lento leyo umuthi fa ngisho ungaphathi umuthi fa ngoba usuyazi ukuthi uyafika kule ndawo nincamele nifike kanye but mawakaze nje nawe uyichamise nawe uwedwa awuzazi ukuthi ukhanyiswa yini. Enye into kaze ngifuna ukuntshela wena ngokuchama abantu besifazane ngoba ngiqale ngathi akusile ipipi echamisa nayo uwena ala window ukuthi ichamise ngepipi also. Uyabona nje mina ngomunye kubantu esengeke ngajola nabo ngisho nje ukuthi hayi ke kube inkinga khona ukuthi indoda mina ngithola ukuthi ngikhamele ngachanyiswa yilo ipipi cha. Mina into engiyithandayo ilokho okuqalwa ngakho ikona okungenza ukuthi ngichame. Yingakho ngi-encourage amadoda ukuthi a-multitask ngoba ngiyazi kunabantu besifazane le ngaphandle abafana nami ukuthi uchanyiswa ezinye izinto ngaphandle kwalo ipipi. Uyabona nje uthola ukuthi indoda yaqabula umqala kuba mnandi mina ngichanyiswa ukuthi uyakhuluma uyaphefumula not lona ngoba ngisho uthola lapha ezansi ukufenda kwakho ushaya udaka but lento engiyithandayo uyayenza njengokuthi ngiyamuzwa uyayincoma uyakhuluma phe kwayo uyaqabula umqala uya-understand lento leyo and akabekile izandla kanje embedeni ukuthi kune distance ungithe ngci ngilokhu ngilalele yena la endlebeni uya-understand ngicona nje uyabona sesengirelease yabo sesengichama because ngiya-understand umzimba wami ngiyazazi mina ukuthi ngichanyiswa yini. Nawe kubalulekile ukuthi uzazi ungalokhu ubeke yonke into ijoka kule ndoda othandana nayo ngoba naye ayikwazi kade inosibongile usibongile naye benendlela yakhe achanyiswa ngayo isifike kuwunompumelelo nawe unendlela yakhe echanyiswa ngayo yabo. But if wena awuzazi kazi nizobeka ithemba leni kwi-product yami nithi hayi nonsi ngicala le product yoklina isinye because mina ngifuna into ezongichamisa ile enjalo ukuthi nithi izongichamisa le ibizwa nge-Queen's Tea. I-Queen's Tea itiye lokuthi ushise ngaphansi ulubricate liyakwenza lokuthi uqhanyele uyifuna indoda yabona lento leyo mawuphuzile ukuthi ushukume uthi cha indoda ngiyayifuna ke namhlanje liyaqhanyeliswa likwenza ukuthi futhi ube nale lubricant inano okra ya understand phakathi likwenza ukuthi ube lubricated into yabona nje masudliwa udliwe kahle kungabe sekuba amanzi bale bekhwifela ngamanzi li-130 uphuza nje i-tea bag selodwa ntomboli strong ungaphuza ngisho kathathu ngosuku elilodwa i-tea bag bese ke uzozizwa ukuthi hayi cha bona kungathi singayihalela indoda uyabo mayifika futhi nayo indoda uzobushiso unomfutho ufuna nokuthi uyifend uyenze 130 but ipipi phakathi alikho elizofikela ekuchamisa. So guys musani ukubeka i-product ilento uzani nibone ukuthi ngoba indoda ayikusizi noma wena awuzazi ukuthi fanele ukuthi wenze njani bese uthi hayi nonke ngiqala leli tiye khane ngizochama ngeke ntombo
lenze omunye umsebenzi la kushisisa likwenze ube nomfutho, ufuna indoda ube tight ngaphansi. Bese ngiba ne-womb cleansing. I-womb cleansing iyi-250 eyokuclean udetox wonke urabisha udoti ngaphakathi. Uyabona into leyo shala iphenti lakho limhlophe li-clean u-250. Uphuza i-Tipex elodwa njalo ngosuku elabafazi 250 ama-Tipex awu-10 phakathi. Abanye bathi hayi mina ngizwa nanokuluma ngaphansi. Thenga nensipho yethu 80 rand no-oyela ugcobe ngaphansi. Inamba yami 081 729 3262. Ungayikhohlwa inamba, ungifollowe. Ngiyabonga.